nanone reka nongere mbahe ikaze mwese mwakanze subscribe kuri YouTube channel ya Pasia 250. Nawe utarakora subscribe ndagushishikariza gukanda subscribe. Uwo muri kumwe ni hobby. Gutangaza aya magambo birakomeye cyane. Uyu mugabo yari umugabo wakoze ibikorwa bikomeye benshi hadusigaye mu mutima. Gusa mbere yuko ngira icyo mvuga, nanjye navuga ngo ruhukira mu mahoro. Kuri uyu munsi hari inkuru ncamugongo tugezeho aya masaha. Ni tariki ya 23 Gicurasi 2020 nibwo wari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingororamuco NRS yitabye Imana azize uburwayi. Nk'uko tubikesha urubuga rwa Twitter rwa RBA, bose ni bamwe Aime wayoboraga ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco NRS ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bavuze ko yapfuye. Iyi nkuru iteye agahinda cyane kandi irababaje. Yitabye Imana azize uburwayi. Gusa uburwayi ntabwo buramenyekana. Bamwe mu bayobozi bakomeje kugaragaza ko bababajwe n'urupfu rw'uyu mugabo. Uyu mugabo yigeze no kuyobora intara y'Amajyaruguru. Bamporiki Edouard nawe akaba yagaragaje amarangamutima ye abinyujije kuri Twitter, aho yandikiye cyangwa se aho yashyize amagambo akomeye agira ati: ruhukira mu mahoro Nkotanyi, uradutunguye, itahire iwacu yo. Iyi nkuru itubereye mbi. Wakoze ibyo ushoboye mu gihe cyawe, ubwo ushije ikivi cyawe ruhuka. Ayo n'amagambo ya Edouard. Bose ni bamweme. Twabwiye ko yigeze kuba guverineri w'intara y'Amajyaruguru igihe kirekire, aho yakuye kuri iyo mirimo akagirwa umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco. Turabashimiye. Aho utarakora subscribe kuri YouTube channel ya Pasia 250, ndagushishikariza gukora subscribe kandi mukomeze mugira ibihe byiza.